bliži to opciji, to mogu reći otvoreno. Socijaldemokrati, u frakcija socijaldemokratskog parlamentu je učinila sve da ona u Rumunjskoj ne bude izabrana na dužnost. Nije bilo važno što je ona imala europski glas, što je doista pomakla stvari, ali su znali da socijaldemokratski kandidat u Rumunjskoj ne može proći na izborima za europskog deputata. U tu su igru onda uvukli i frakciju socijaldemokrata u Europskom parlamentu. Ja bih ipak rekao, stranke su stranke. Evo, ja se predstavim, s obzirom da su tu nekakva pitanja, ali mi je pala jedna ideja na pamet, odnosno jedna situacija vezana za to. Inače, da se predstavim, ja sam Bojan Ostojić, po zvanju sam diplomirani politolog, pa kad sad vidim profesore, kada sam se 15 godina unatrag vratio. To je bilo 2003. godine, naime, u to vrijeme smo na vlasti bila Račanova vlada, ja sam bio u Ministarstvu hrvatskih branitelja zadužen kao savjetnik za međunarodnu suradnju tadašnjeg ministra Pančića. S obzirom da su ovdje spomenute veze sa našim partnerima u Njemačkoj, ja 20 godina sam u socijaldemokraciji, moj dobar prijatelj Josip Juratović, koji je danas i njemački zastupnik, prvi zapravo sa područja bivše Jugoslavije koji ušao u njemački Bundestag kao član njemačkog SPD-a. Vezano za cijelu tu situaciju kad smo razgovarali, to je bio 2003. godina i ja sam upravo oko tog datuma ulaska u Europsku uniju špekulirao, pa valjda će biti 2007. pa 2008. On je glatko rekao ništa prije 2012. godine. Evo sad je 2010. godina i kad vratim cijeli tu priču unatrag i sve informacije koje naravno mi redovno razmjenjujemo, zapravo ipak stvarem i svim procesima neko izvana donosi odluke, bez obzira i na trud i na mane, sve ovo što je izrečeno ja se slažem, ali imam osjećaj i da uz maksimalni angažman i da smo imali savršene sve odluke provedene, da na neke stvari, na neke procese apsolutno neko ipak izvana. Vezano i za Sanadera, koji su ipak iz njemačkih krugova njega podržavali, računajući kao osobu koja će sprovesti te promjene koje su u HDZ-u bile nužne, naravno ne ulazi samo SDP sa koalicijskim partnerima u EU, nego i HDZ kao stranka koja je 30-40% u to vrijeme biračkog tijela kontrolirala u Hrvatskoj. Prema tome, kad se ipak sve skupa baci pogled unatrag i sad s ove današnje pozicije, stvari ipak izvana se upravljaju. I to je nekakav moj zaključak da bez obzira što naravno sve ovisi o nama, ali mi smo sada u takvoj realnoj poziciji. Mi nemamo svoje banke, mi nemamo svoje telekomunikacije, evo gospođe iz telekomunikacije znamo i samo, sve zapravo strateške stvari koje bilo koja suverena država ima, mi u svojim rukama nemamo. A je pitanje i ovo nešto malo još gospodarstva, što je u rukama naših poduzetnika, koliko će dugoročno biti. Dukat je već prodat, pitanje šta će biti sa ostalim ovim subjektima gospodarskim. Dukat firma. Evo sad i Magma sa igračkama. Naravno su jako zadovoljni sa francuskim glasom. Da. To sam čuo. Dobro. Ovo je malo destimulativno za diskusiju, ali ja isto mislim da smo dobili u paketu MMF i Europu i da ne bomo više puno cinculirali. A Amerika se neće puno interesirati jer nismo važni. Amerika će se interesirati ako nam bude još gore. I ako to izazove nestabilnost ovdje, onda će se ona zainteresirati. Sve dok je njihova procjena da mi ne pravimo probleme, u smislu stabilnosti ovog jugoistočnog dijela, dotle će oni biti s nama koliko toliko zadovoljni. Jak bi trebalo nas opet spašavati. Dobro. Evo,
Ja ne znam od kiša pada vani. Možda je prestala. Nećemo forsirati diskusiju, nego možemo tu stati. Inače, bio je profesor Pusić na našoj tribini, neposred, on je umro, koliko ima sad, jedno 2 mjeseca, ali bio je i u ovom novom periodu. Tako da, bilo je, u stvari, hoću reći, imali smo i većih posjeta, ja ovo pripisujem kiši, ne? Vidjet ćemo da, i nogometu. Puno vam hvala što ste došli, a svoje predavače molim da ostanu malo.